تطهير قلوبنا من الأحقاد والأضغان. قال جل في علاه: ولا تتمنوا الفضل بينكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأطهرهم قلوبا وأرقهم فؤادا وأسداهم للخير إلى الخلق طرا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من ثوابت الدين ومما أمر الله به عباده وأكد ذلك على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الاقتناء بما تفضل الله به على العبد. القناعة هي الكنز، ونهانا عن التحاسد والتباغض والتدابر، لأن ذلك يؤجج الفتن والمشكلات بين بني البشر. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم موجها أمته إلى هذا المنهج، وهو تطهير القلب والاقتناء بما تفضل الله به على الإنسان. قال: ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo windere nden jeyinde fewji fi mayre kadi moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jeyaɓe e mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. suɓani en o nelaɗo ɓurnaɗo moƴƴo, ɓurɗo towude yimɓe ɓen fof martaba, ɓurɗo laaɓude yimɓe ɓen fof ɓernde, ɓurɗo yimɓe ɓen fof waɗangol yimɓe ɓen moƴƴere. en yetti Allah e o nema tawde ko oɗo nulaɗo Allah suɓani en yo wonu nulaɗo e meɗen. en yetti Allah e ɗi nemaji makko e moƴƴereji makko ɗi o moƴƴi e meɗen. o nemini en nemaji ɗin ɗi o nemini en ɗin no ɗuuɗi no mawni, ɗi lintatako. ko woni tun ɓiɗɗo adama sina Allah yurminmo hawrindinnimo, koko o faɗi kon o ɓurata andutugol edi ko o heɓi kon. en yetti Allah o yamiri en yo en laɓɓin ɓerɗe men ɗen poy hara ngaygu e konnagu e haasidaku. julɓe ɓen alaka nder ɓerɗe meɗen. hiɗen seedo ko kanko Allah woni reweteɗo gooto, o ala ɗimmo, o ala nando, o ala tokkal, o ala yerujo. hiɗen seedo wonde nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Allah nulimo e meɗen. o nulirimo fi goonga, o nulirimo fi ɓuttu, o nulirimo fi moƴƴereji ɗin,
yo hollu en ko honto moƴƴereeji ɗin ka adna e ka lahara heɓorta, o andina en kadi o rentina en boneeji ɗin ko honto ɗi iwranta en. hiɗen seedo wonde o nelaaɗo o yottinno ko o nelano kon, o janfaaki, o ɗuytaali, o suuɗaali, ko waɗi ko o laaɓuɗo, ko o nunɗuɗo, ko o moƴƴuɗo, ko o hoolaaɗo. yo Allah juulo e makko, yo o juulo e sahabaɓe makko ɓen fof, yo o juulu kadi e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. Allah taw har kandina ɗon jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on hulgol Allah towuɗo on, jokka nelaaɗo makko on. hulgol Allah ngol ko wootinɗingol Allah, waɗa ko Allah yamiri kon, acca ko Allah haɗi kon, hara ko nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam on tigi wattiri yeeso. hara on tigi rewira haali Allah no faalira non kañum, o rewira Allah no Allah faalira non. no Allah faalira non ko nelaaɗo makko on o holluno, on ɗon kadi holli en. si on tigi waɗi ɗum ɗo o laɓɓinani Allah, haray o huli Allah. en wasiyoniri hulgol Allah ko ɗum woni njooɓa ko naɓorte lahara kon fi naatugol ka aljanna, daɗa yiite ngen. yo Allah naadu en ka aljanna, luttina en ton, yo dandu en yiite ngen. anden no jeeya e tugaale taɓutuɗe ka diina, ko tawata diina kan l'islamu on noddi e muɗum, rerɗini sabu moƴƴere wonde e mum nden, nafoore wonde e mum nden. no jeeya e muɗum ko l'islamu yamiri en kon no ɗuuɗi, ko noddi en e mum kon no ɗuuɗi, ko haani wadde e goɗɗi goo kadi haanuɗi accude. l'islamu ko waɗugol haanuɗi wadde ɗin, woɗo haanaaɗi woɗeede ɗin. no jeeya e ko l'islamu noddi en e muɗum, laɓɓingol ɓerɗe men ɗen. ɓerɗe ɗen no tuuna, ɓerɗe ɗen no korna, ɓerɗe ɗen no heɓa nawnaaje. ɗen nawnaaje lorra mum kanko lorrata jom ɓernde nden kon no ɓurdi. no woodi nawnaaje goo, si ɗe nangi ɓernde ɗe duumike ka ɓernde nden, ɗe bonnayi ɓernde nden few. si ɓernde nden boni, haray alhaali jom ɓernde nden boni kañum kadi, tawde ko ɓernde nden laamitere ɗen. nelaaɗo maaka ni en sallllahu alayhi wa sallama, ala inna fi ljasadi mudgatan ida saluhat saluha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wahiya alqalbu. nelaaɗo maaki e nder ɓanndu neɗɗo ndun huyre no ton, kuccum kunjanɗa foti. nden huyre ɗon si nde moƴƴi, ɓanndu ndun fof moƴƴay, hisa wona e jam. si nden huyre ɗon boni, ɓanndu ndun fof bonay. ko waɗi ko nden huyre ɗon woni ko komandi ɓanndu ndun fof. o maaki nden huyre ɗon ko nden woni ɓernde nden. nde ɓernde nawnaaje mum no woodi, eɗen anndi no woodi nawnaaje ɓernde nangooje nden huyre ɗon tigi, nawnaaje feeñuɗe. imma ɓernde nden ɓenne hinde faaɗi, ma nde yaaji, ma nde ronkiti pompugol ƴiiƴanɗan, ma tiyo hoy naatu koye toon koy ko henndu no naatita oxygéne kon no uddi, no opéré, no ñawndire pikirji e comprimé ji e goɗɗum. kono naɗɗen nawnaaje ɗon tun heɓata ɓernde nden. no woodi nawnaaje alhaaliyankooje, tawa fii docteur ɓen feeri, ɓe ndaari ɓernde ɓe yiyata ɗen ɗon, kono ɗen no ton ɗen kadi no haana ñawndeede. ngañaneendi ko nawnaare moolanaande nangoore ɓernde, bonna fii ɓernde nden fes si tawi neeɓii ton. e nawnaaje goɗɗe goo ɗuuɗuɗe
hande ko ƴetteten ɗo ko nawnare fi gañanendi ndin tun. Ibnul Qayyim fika deftere makko Qutul Qulubi himo yewti toon ko yata wa nawnaje 10 e o none ɗo heɓoje ɓernde nden. Himo yewti kadi ko honno si tawi nden nawnare nangi ɓernde ko honno joom ɓernde nden ñawdirta nden nawnare ha ɓernde nden dikka fes. Si tawi o ñawndali nden ɓernde ha o maydi e nden ɓernde ñawnde, haray alhaali on no hulɓini ko habbi on tigi kon haray no mawni. Hande noon ko yewteten ko fi nde nawnare ko wiyete gañanendi alhasadu. Gañanendi ko tana, ko albala o molanaɗo, ko ɗum waɗi Allah tigi no yamiri o tuggi e nelaɗo on. Allah yo dandu en bone gañanendi si tawi gañalo on tiiɗini ndi gañanendi. Wa min sharri hasidin ida hasada. Hon woni gañanendi? Alhasadu huwa tamanni zawali ni'mati anil ghayri, wa huwa yanqasimu ismayn, madhmumun wa mahmudun. Ko wiyete gañanendi ko yelagol faale yo moƴƴere wonde e goɗɗo yonde iwu. No waɗi pecce ɗiɗi. No woodi noone goo himo yiɗa ella ala e mum. No woodi noone goo himo ŋiña, himo boni, himo ñiddi, himo kaani. Amma yiɗaɗo on huwa tamanni alhusuli ala ni'mati mithla ma lil ghayri. hada yusamma ghibtatan, ko yelagol faale heɓugol sifa nema mo oɗa mari on. Allah, miɗo yiɗi, miɗo yeli, miɗo torima, miɗo jeejuma, miɗo faala ya okkoran sifa ko okkorɗa kaari kon e nema. Nemaji ɗin no ɗuuɗi. Nema jawdi, nema cellal, nema ɓiɓɓe, nema teddungal, nema laamu, nema gandal, nema dewal, nema jikku moƴƴo, nema rentare, no ɗuuɗi nemaji ko ma'ana ko Allah moƴƴorta e jiyaɗo makko on, kon tawa jiyaɗo on naftoray ɗum ka adna muɗum e ka lahara muɗum. Mo yi'i Allah no moƴƴi e goɗɗo, moƴƴorimo e moƴƴori e makko en ɗin nemaji, o yelo kanko kadi moodi Allah ɓay ko marɗa kon naberu ko o okkorɗa oɗo kon tum, ko marɗa kon no ɗuuɗi. Lannata ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin. Ko marɗen kon enen lannay, kono ko Allah mari kon kañum lannata. Allah okkoran min kadi sifa ko waɗanɗa kaari kon. ɗum ɗo no wiye ghibta, yela. ona yo iw o mari kon de yo bonu, ma ya ƴettu ko o mari kon itta e juuɗe makko addanami o ka ittuɗa waɗanɗamo ɗon ɓayɗon no lutti ittuɗon min kadi waɗanami. ɗum ɗo no dagi ella ala e mum a heɓay baraji kadi. nelaɗo maki hadith wonno ka sahihain: la hasada illa fi ithnaini aw fi ithnatayn, rajulun a'tahu Allahu al-Qur'ana, hadi riwayatu Muslim, riwayatu Bukhari, rajulun a'tahu Allahu al-kitaba wa kilahuma wahid, yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari, wa rajulun a'tahu Allahu al-mala fasallatahu ala halakatihi, riwayatul Bukhari, fahuwa yunfiqu minhu ana al-layli wa ana an-nahari, riwayatu Muslimin.
nelaɗo maaki e o hadis selluɗo ɗo ngañanendi ala fotaka e añeede mana ngañanendi ko fanda ɗo fotaka e yeleede wattimmi kaari okkimmi ko kaari mari kon o maaki ala ko hewti piiji ɗiɗi neɗɗo mo Allah okkori alqur'ana o newnani mo hunjagol alqur'anare nden o ɓowrina nde kadi tawa himo janga nde dursito jemma ñalorma ka arɗa o himo janga ka anda mo jogi ɓural mo janga tun ɗum ko ɓural harfu gooto baraji 10 tawa no gasa e nder 24 heures on 24 heures o heɓa e jusu 4 5 janga ɗum ko fandi o ko fandi hara o heeɓi milliard baraji oɗo saari ni e mba wattimmi kaari on ka yiiɗa omo jogi alqouran emo janga tum himo janga tum no fotti hara ko ɗin sifa ɗin moƴƴereji hara ko ɗin wiyata wattimmi kaari himo okkora miskinɓe himo ne alyatimaɓe himo wallito tampuɓe mo wallito sonnaɓe ɓe moodi muɗum maayi taw ala ko danko ɗum himo darna lekkolji ka franco arabe ka diina jange himo sooda defte sakita hakkude yimɓe ɓe mo waɗa moƴƴereji darat no ina emba hara mino marno ko kaari mari kon emba kaari emba oɗo emba o Allah no moƴƴi e o ne emba Allah no moƴƴi e o ne hara miɗo marno ko o mari kon min kadi mi waɗa no sifa ko woni e wadde kon laaɗo maaki kamɓe ɗo ɓe fota nam ko ɗum waɗi sahaba ɓen miskinɓe ɓen ɓe wulliti ka nelaaɗo ɓe maaki nelaaɗo dhahaba ahlu dusuri bil ujuri aw bidarajati l ula yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa yu'tiquna wala nu'tiq ɓe ari ɓe wi nelaaɗo menen ko men miskinɓe ɓe yimɓe ɓe Allah yanñani arsike ɓe naɓi baraji ɗin fof ɓe accanali men ayunde ɓe ƴetti place ji to ɗin VIP on ɓe ƴetti ko waɗi ɓe juulira no men juulirta noon ɓe horira no men hoori men juulida e men hoorida men fof ka saffo arano ɓe ɓiƴa men toon kadi wuri kamɓe noon Allah no yanñani ɓe waɗay sadakaji menen men ala ko men waɗa sadaka ɓe riɗɗina daaɗe ɓe yaha ɓe tawa jiyaɗo julɗo e junngo masalan keefeero ma e junngo neɗɗo julɗo mo hulata Allah no yangamo no tilfamo no tampinamo ɓeyna yeeyan o hottora mone o sooda o henna yaw mi rinɗinima fi Allah minen min wawata wadde ɗum nam ɗum ɗo laaɗo maaki ɗiɗo piiji ɗiɗi ɗiɗo mo yiiɗi e goɗɗo siko wuurɗo ɓernde kankadi ɓernde makko nde memminoto o inna moodi min kadi Allah yo waɗan sifa oɗo yo Allah okkoran ko okkori oɗo kon ɗum ɗo o yela ɗo no moƴƴi amma tamanni zawali ni'mati imma ilayhi aw ila ayi shay'in aw ila gayri shay'in amma yelagol o nema mo Allah moƴƴori e jiyaɗo muɗum yelo yo o iw imma yo iwka makko yo arka ma an ma yo iw tun haysi arali ka ma kono yo bonu tun ɓaynamin yo wonu an kadi na an siyasatul ardil mahruga ɓay bonanilan yo bonan fof ɗum woni gañanidi ɓaleri kirndi bete siko yo iwka makko araka ma kono no woodi woɓɓe goo hayna ɗum ko ɓentu yo bonu tun ɓaymi ala wota gooto heɓu ɓaymi ɓuttina wota gooto ɓuttin ɓaymi feewa wota gooto feewu ɓaymi ɗo boni yo fof bonu gañanendi ɓaleri ñaw cancer oɗo no ɓuri sida no ɓuri ebola no ɓuri cancer no ɓuri kala tanaji ɗi wondi ka addanoɗi ɗiɗo gañanendi ndiɗo ko firi koko boni
sabu ko hollugol wonde Allah no o sendiri noon o nunɗaali. Allah ko o waɗi kon naa ko haani. Allah mo waɗani on naa haanuɗo waɗaneede. Allah mo o ɗali on ko on fodduno e heɓude. ko ella sakhitta ala qada'i llahi wa qadarihi wa atarabta ala ismati llahi wa ala adlihi. woni dartagol no Allah sendiri noon mono koddori e Allah o monanomo darto nunɗal Allah ngal ko Allah waɗi kon fof ko e hoore nunɗal o waɗiri ko waɗi o jeejata hay gooto o hulata hay gooto o waɗɗita faveur fi goɗɗo hay hunde fi maslaha makko kanko idan ko o watta kon fof ko e hoore nunɗal. wa ala hada alhasidu yakunu mukhalifan li anbiya'i llahi wa awliya'i llahi wa asfiya'i llahi wa ibadillahi salihin wa yakunu fi saffi ash-shayatin. oɗo gañalo jogiiɗo sifa i annuyeji ɗo oɗo o luutodiri e yiɓɓe Allah moƴƴuɓe ɓen, annaba ɓen, nula ɓen, karamoko ɓen, yimɓe moƴƴuɓe ɓen, ɓay ɓen no yiɗani julɓe ɓen fof moƴƴere. si tawi on tigi gañalon kan no añani julɓe ɓen moƴƴere haray o yaari funnange ɓe no yaari kentelen hirnange ɓe luutodiri few. ɓeeɗa no yiɗi yo moƴƴere nden hewtu julɓe ɓen oɗa si yii moƴƴere e julɓe ɓen haray no mettamo. idan yen andi annabi Yusuf e annabaɓe woɓɓe goo ɓayɓe torki Allah ko ɓe sakkititorade Allah ko ɓe wi wa alhiqni bisalihin wattiɗan e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. si tawi ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen faala kon an na ɗum faalaɗa ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen añi kon an ko ɗum yiɗuɗa an e maɓɓe on wondani. homɓe on tigi wondo e mum saffuwol hongol ka parti iblisa woni o adorike ka parti iblisa sabu ko Allah atta yeddirede kon ko ɗum ɗo ko hasad. iblis ko defi mo ɗi perdi ɗi o heɓi ngol hayrugol ndi kuddi ko defi mo ɗum ɗo kon fopp ko gañanendi. qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. ayi omo teddinɗa e hoore an ndaari omo ɓurnuɗa e hoore an ayi hawto hasad on ari. Allah okkori adama alayhi salam teddungal wi yo malayika ɓen sujjanmo malayika ɓen sujji teddungal molanangal. iblisa en ni ndaari omo ɓurnuɗa e hoore an teddinɗamo e hoore an ɗo ko ɓural fadlu min allahi wa ni'matun minhu wa minna tafaddala biha ala abdihi adama alayhi salam. hada lam yasa iblis ɓural e moƴƴere Allah moƴƴori e hoore o jiyaɗo muɗum adama alayhi salam okkori mo ngal teddungal ɗon heƴaali e iblis heƴaali e makko few. o wi ayi omo teddinɗa e hoore an o min ko min fodduno e ngal teddungal ɗo mana on ko ɗum na noon o wowniri kono ko ɗum holli ara aytaka hada alladi karramta alayya ayi omo teddinɗa e hoore an ɗo la in akhartani ila yawmi alqiyamati si a accimi pooɗi balɗe an ɗen ha ñande tuma yimɓe fara komin sakkitto mayde a yiyay komi huwata o kon kanko e ɓeygure makko nde. heedi ɗo gombo qabil watlu alayhim naba abnay adama id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhari qala la aqtulannak. ɓiɓɓe adama ɓen ɗiɗo kamɓe kadi ɓe waɗi sadaka ɓe waɗi dewal ɓe ɓattori Allah ngal dewal ɗon Allah jaɓani oɗa jaɓanali oɗa ko e ɓural Allah ko e nema Allah ko e moƴƴere makko o jaɓiranta jiyaɗo makko on dewal ko jiyaɗo on waɗi so sali ke jiyaɗo on wullito on to
jaɓaneede dewal ko e neema ko e moƴƴere ko ɗum waɗi goɗɗo e taabi'ina en sikku alhasanul basri o inni simi anndino hara Allah jaɓanila julde wotere petti e nder komi juuli kon hara komi rewi Allah kon fof ko julde wotere Allah jaɓaninmi hara eno ɓerndan no waali sabuna ko Allah wi kon innama yataqabbalu llahu min almuttaqina ko Allah jaɓanta dewe ɗen ko huloɓe mo ɓen idan oɗo heeƴali e makko fi kala kamɓe ɗiɗo ko ɓe nene goto baba goto kono heeƴali e makko moƴƴere nde Allah moƴƴi e oɗa nden tawi o jaɓali fe o wi mi warete la aqtulannak oya jaabimo innama yataqabbalu llahu min almuttaqin wona min forti yo Allah jaɓana kono ko Allah jaɓanta dewe ɗen ko huloɓe mo ɓen la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana biwasiri yadi ilayka li aqtulak inni akhafu llaha rabbal alamin si a fonti junngo ma ngon piigolla min mi yettatako few min mi yanyaaki wargol mo ayi gañanendi hada al hasad ndi gañanendi ɗo no waawi hara ba'ith on ko memmini gañanen ndin kon no wawi hara ko fi piiji aduna mo ɓurinmi jawdi wela Allah mo ɓurinmi laamu wela Allah mo teddina ɓurinmi wela Allah himo anda ɓurinmi wela Allah himo mari ɓiɓɓe ɓurinmi wela Allah himo selli kanko ananta emo wullito goɗɗum wela Allah mo jogii rewɓe labaɓe ɓurinmi wela Allah mo jogii otoje jogii ɗum ɗo e ɗum ɗo wela Allah huna ba'ith ko hutamu duniya no waawi tawa ko diina kan tigi 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 ba'ith ko pooɗi on tigi e gañaneni ndin kon ko sabu diina oɗa kan himo jangi ɓurinmi himo noota ɓurinmi himo nanana ɓurinmi himo jogii taaliba ɓurinmi kullul adawati kadi turja mawaddatuha illa al adawata man adaka fi ddini ngayhuji ɗin fof no tañƴina ñande goo kadi heefi ɗi ɗoyti wontoye giggol sina añuɗoma sabu diina sina hara ngaygu ngun ko mahi ko fi diina sabuna si ko fi jawdi o añirma o haasorma no gasa Allah moƴƴo e makko o heɓa jawdi ɓurma ande kadi haccitande makko ala e maɗa few no gasa itta e jawdi ma ndin okkoramo inna e darale ko woni heɓde jawdi ko no nafre langoy ngay gañane ndin iwra sabu ɗum kono amma siko ka diina ko ɗon woni lasli on kara han iwrata ko ɗum waɗi ibnu kathir rahimahullah ɗon andi o jaayi talibaɓe cheikhul islam ibnu taymiya no jeeya e karamakoɓe añanoɓe ɓen haasaɓe yani hasad Allah jarribimo okkorimo gandal okkorimo kulol Allah okkorimo rentare okkorimo laaɓugol ɗengal okkorimo waawugol jaabagol goɗɗon no o ardi o jaabowomo tawa ala ka on tigi feƴƴaɗon o ombamo hunnduko few okkorimo jaɓaneede okkorimo taalibaɓe kelɗuɓe tawi ɗum welaali goreɓe makko ɗimmoɓe makko ɓen tentini ɓe tawata hiɓe luutodiri ka ideji ɓe ƴettimo hasad ɓe ƴettanimo hasad on gañanendi defiɓe hoɗɗum defiɓe etagol fiino yimɓe ɓen écartugol yimɓe ɓen takko makko fof pottina yimɓe ɓen takko makko fof raɗo yimɓe ɓen takko makko ñakkinamo tawa so wowli gooto nanata ko waɗi ɓe taw o hetti yimɓe ɓen ɗum no jokkodiri ɗo hañande dargal ngal dari ɓe saakiti ɓe askintirɗi e makko konngurɗi o wowla ɗi tawata nanɗo ɗum wo inne
awa min wowlo ɗum o mi ala haaje makko ɓe askintinne makko wonde mo inna Allah mo tabintini wonde Allah no mari jungo sifa ngo jungo ɗo ɓe inni ko mujassima ɓe askintini makko piiji tawa huwa minhu bara ɓe yilti ɓe tawi ɗum ɗon tun gaynata ko waɗi ko ɓe neeɓi wowlde ñande wowli konngol gotol wo ɗum ɗon monta ko ɓe wowluno kon fof ɓe tawoɓe no mari sabu ka laamuɓe ɓe yahi ɓe ɓiloymo toon ɓe waddinirimo e laamu ngon toon a anndi o ko contre ma woni a anndi o ko ka opposition woni a anndi o faalakama a anndi o wowlete hunde kaari a anndi o ko ni e ni o wonanma welata lamɓe ɓen sago maɓɓe fof ko yo iwtiri ɓaawo maɓɓe ɓe feewi ɓe feewa fof ko yo mantuɓe ɓe waɗi ɓe waɗa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu hiɓe yiɗi mantirede hay ko ɓe waɗali nafiri noon ko ɓe waɗi kon ɗum addani mo soñdia molanaɗo falidalika ɗum waɗi karamo ko ɓe boyi no rentini ɓe inna ƴette gandal ngal no jeeya e wowluɓe ɗum ɓen abdoulah ibnu abbas e abou hatim al araj e karamo ko ɓe woɓɓe goo ɓe wi'i hudu l ilma min haythu wajadta wada ma yajri bayna al aqran ɓe wi ƴettu gandal ngal ka yiiɗangal ɗum cippirowi wongi hakkude karama ko ɓen terto ɗum ko ɗum waɗi hiɓe inna la yuqbalu ta'anu lqarini lilqarini taban ida lam takun fihi shawahid ɓe wi ko karama koɓe e goreɓe wonɓe nokku ngotum senduɓe taaliba sendi piiji ɗin fof to pooɗodirde ka teddule ka ɗum ɗo e ɗum ɗo ko oɗa yiwata oɗa kon ƴettetake tewta a kaari no gandi ɗi kono noon howa alimu lakin ewi ƴettetake ta ƴettu ko heewi kon ko noon wayi no woodi woɓɓe cukkade ɗo karamakoɓe wowlaɓe ni e ni koni e ni hay hunde so wona tun Allah ɓurniɓe ɓen karamakoɓe ɓe boni cukkade Allah ɓurniɓe e hoore maɓɓe kamɓe wonɓe cukkude ɓen ɓurniɓe gandal ɓurniɓe nananede ɓurniɓe yiɗanede yiɗede ɓurniɓe piiji goɗɗi goo heɓe haɓɓiti be ɗum iwa hasad Allah wala tamannaw bima faddala llahu bihi ba'dakum ala ba'di wota on yeelo yo iwu ko Allah ɓurni woɓɓe e mon e hoore woɓɓe koni Allah o fottinta fof mukko kono o ɗalata kadi few mukko sa faɗiriɗa haray hiɗa maririɗa zandi gañaneni ɗo ko ella molnani mi andintinna ɗon hadis no ari himo heewa wowlede kono na o selluɗo noon goy alhasadu yakulu lhasanati kama takulu naru lhataba e wiya gañanendi ñaama e moƴƴereji wano yiite nge ñaamirta leɗɗe ɗen no awil hashish hadis ono ka sunna abi daoud himo ka musnad imam ahmad himo ka sunanul bayhaqi himo defto sunna buy kono na o selluɗo woni cheikh albani o makiri noon e woɓɓe goo kadi en torki allah yo allah laɓɓi ɓerɗe men ɗen yo allah ittu ko wiyete konnaago e ngaygo e haasidago ka ɓerɗe meɗen o hebbina ga yiɗugol julɓe ɓen yiɗalngol julɓe ɓen yiɗugol moƴƴereji ɗin aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri lmuslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alyahudu ɓe ɓaminani inde nelaɗo ɓe tefi ɓe indini goɗɗo yahi ndaari o ari o waɗi contrat nde o indi enen ko o tigi ka defte ko windi kon ko kanko ɗinani ɓe wiye kono na emen o yalti kono noon ko kanko ni ko o habbano ɓe wi honno watte ɓe wi adawa tan wa hasadan ilal abad ngaygu e gonnaagu haa ñande am tahsuduna annasa ala ma atahum llahu min fadli on añana yimɓe ɓen ko Allah okkiɓe kon e ɓural muɗum wona onon waɗi on a waɗa hay hunde a mara junngo fiyo o heɓi ko kanko anndi ko sabuji honɗum o waɗi e ko Allah anndi ko hikma honɗum waɗi haa o waɗanimo
darda innanayi ɗum wonu si on a tampini hoorema a ittata koddori allah o ɗum waɗi haasi gañala on mo jogi lorraji ɗiɗi mo jogi lorra lahara mo jogi lorra aduna lorra lahara kam mana ko lorra heɓare komo kanka diina mo jogi probléme hakkude makko e allah ka diina makko so diina makko no ɗoydi ɓay o dartike koddori e allah on o holli wonde allah nunɗa lisanul hal ɗe no holli wonde allah nunɗa ɓe wi wa hadihi musibatum ala tawhid ɗum ɗo ko musiba allah lawa e hoore tawhid makko si tawi tawhidi o moƴƴali gonɗingol koddori e allah on jaɓa mo no o woniri noon si ɗum noon timmali hara dina kan no manki si dina kam moƴƴali lahara moƴƴoyta amma lorra ka o mari kon telen ka aduna ñande o yii mo o añani on wo no ɓeydi nema allah no heyɗiti o heɓi ko marano hanki o soodi tere nokku kaari ɓeyde kadi dara nokku kaari ɓanti woni ɓantude o étage ɗo yo aɗa aynalan ko kanko mimi sikkuno ko alaji kaari na kaari ko kaari de awa ɓerne huɓɓa ɗon kadi neñana ɗanata ko taƴa tum fofango ko no waɗi on hay foyi suma huɓɓinirde yiiteno ka ɓernde ga koye mo tefa tun ene kaari kon to yeeyi mo yehi Chine e waɗi no addu e conteneur ji ha saba kaari mi nani o soodoy to hunde kaari taƴa tum fofango no ma pitu no ani no gasa ɗum waɗa ha o heɓa tension o yaha ɓe tawa tension on ko 17 awa tension mo nden jawi alaji en kono no waɗi kono nawnan koye ɗuyte suno on ɓerde nden no ɗumanni o yo jogi souci itte souci on no gasa ɗum no wona ha o luttora e ɗo hoore ɗum hande kadi wona o paralyse o yana tension no a yi o yana no ɓeydo tum puisque allah disnata ko on tigi so waɗana oya allah no ɓeydinamo tum kanko imo soñjo tum imo soñji tum ɓeyni o gañanedi no num ɗi sabuna kandi woni ɗon ko ɗon ndi sunnata ɗi sunna kandi woni ɗon ko ɗon ndi huɓɓi ɗum ɗo yo neɗɗo rento ɗum ɗo wota o waɗa o tana ɗo ndaare hadis mo anas filli o wi baynama nahnu julusum inda rasulillah sallllahu alayhi wa sallam إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة القصة معروفة القصة موجودة في مسند الإمام أحمد شعيب أرناؤوط وقت تحقيقهم وإن قصة نسلي قصة إما ودك السنن الكبرى للإمام النسائي إمام النسائي نجوغي سنن الجديد سنن الصغرى سنن الكبرى كسنن الكبرى شيخ ألباني no addi ka silsila hadis sahiha wonde isa on no selli sahiha nelaɗo maaki oɗo anas wi tawi meɗen jodde la sallah sallam ɗaɗo maaki goɗɗo yaltita e joni e mon ɗo gorko jeyaɗo yimɓe aljanna nde wotere tun gorko yaltitoyi ndiyan salligi makko ɗan no ƴaara imo jogori paɗe makko ɗen ka junngo nano ɓe wi himo wengiɗe ɗon ta'allaqa na alayhi bishimalihi himo wengiɗe ɓe wi ali mo jogi himo wengi no gasa ko ɓoggol o waɗi o haɓɓi ɗon o wengi ɗon o naati nelaɗo makali hay hunde makanali mo hay fus woni janngo kadi tawi ɓe toroɗi kadi fayi e sahaba makko ɓe maaki goɗɗo yaltita joni e men ɗo jeyaɗo e yimɓe aljanna on gorko yaltiti kadi fayi e ndimbadi hanki sahaba ɓe no ndaari no manditi faɗɗi janngo mum kadi wonoyi ɗum kadi fayi o maaki ɗum on kadi yalti laabi tati abdoullah ibnu amri ibnu as radiallahu taala anhu ini be mi tefa mi annda ko o woni e gerde ka dewe ko o woni e wadde ko ha nelaɗo seedanike mo wonde ko naato aljanna laabi tati mo maaka
yaltita e meɗen joni goɗɗo e yimɓe aljanna ɓen o yaltita on woni kone woodi kone wadde min mi ala e wadde hiɗen anndi Abdoulahi ibn Amr ibn al-As mo jeeyano min obadi sahaba e sahaba ɓurnoɓe wakkilade dewal ɓay o wino kanko ne laaɗo o wi nelaɗo mbiɗa faala horde gurdam andam fof hara mi taƴata ɗum makko o wayi o wi awa feccere nden o wi o ɗano maki ko hooru korka annabi Dawuda kan hoore hannde acca janngo o wi miɗo wawi ɓuri ɗum o wi ala ko ɓuri ɗum moƴƴude goy alimi oɗo fi kala mo wakkilno nden wakkilade ɗon o inni mi yahay mi ndaara o yahi o inno e gorko on o wi min e ɓen an hawre no waɗi hakkude amin ha mi wondi wonde mi wondata e makko ɗo balɗe tati miɗo faala ya bakan ɗo o wi Allah ala wone ɓe wonden balɗe tati o yaali ono immo jemma juula ñallal ngal o yaali ono hoora woni ha o ɓay balɗe tan timi o inni he tigi tigi on jaatigi wona o ndemaare min e ɓen ameɗen haɗi fus ko warri ni laabi tati larɗo maaka goɗɗo yimɓe aljanna yalta joni men ɗo yaltita an min ni mi ara mi ndaara ko honno a rewde Allah honno wonɗa e rewirde Allah menen komin ala e rewde Allah mi ndaara mi ñembe o wi huwa kama tara o wi ko ɓer ko yiɗa ɗo ko ala ɓuri ɗum ɗo few mi ala e julde ɓuri ko juulo toon kon mi ala e horde ɓuri kon ɗon e horde kon hay hunde ko yiɗa ɗo ko ɗum nani o fokkiti o yahi seeɗa tun gorko ni ari taal o ari o inni lakinni la ahmilu fi qalbi lilmumini aw lilmuminina ghishan wala ajidu hasadan ala ni'matin an'amaha Allahu ala almuminin o wi kono accu hakke min ka ɓernde an ɗo ala ka ɓernde an ɗo fi janfagol juuɗo few mi heɓa ala kadi ka ɓernde an ɗo gañanendi si moƴƴere nde Allah moƴƴi e nema mo Allah nemini e julɗo mi yiyata julɗo no heɓi goɗɗum tawa ɗum no mettinmi ka ɓernde tawa mbiɗa joganimo gañanendi ala few ko woni ɗo ko fof miɗo yiɗani julɓe ɓen fop moƴƴereji ɗi si mi julɗo no heɓi goɗɗum haray min ɗo weltori Abdoulahi ibn Amr ibn As inni koɗo ɗo wonamo kala rentoɗen darte ɓerɗe men ɗen ndaren alhaaliji men ɗin ka aduna ndaren ɓe ɓurɗen ɓen si tawi an amara oto kono amari moto ndar wonɓe seppude ɓen sappora dano e ñaamo si tawi a ala hay moto koya sappo ni mani kono ɗa mari transport andu woɓɓe no woodi ɓe ala yaltude ka suudu sabu angal transport si tawi a mara hay transport ɗa ka suudu ma andu no woodi woɓɓe goo no waali hay sina yiltatako sina ñammina ñamata sina yarna yarata si accama ka waali ɗon ko ɗon wonata ha mayde tawa ɗum ɗon maya ñoɗa antu woɓɓe no ka nder kaso ɓe ko wiyete embouteillage e ɗum ɗo e soñdia kamɓe ɓe annda ɗum ɓe nokku gotun tun no jeeya e ko sattani neɗɗo wongol nokku gotun hara changata place ɗo wota tiggito tun ndaara ɓe no jogii ndaari ɓe no darni suudu ndaari cuuri ko ɓe jogii ndaari ve wittiwal ngal ɓe jogii ndaari ɗum ɗo e ɗum ɗo so a ndaari lan maki so a ndaari dow ma tun teɗen ka aduna a yawa joni ko Allah waɗanma ko woni jawdi ko yondinaare ka ɓernde ka dewal noon ndaaru ɓurɓe ma ɓen wakkiloɗa sabuna si a haawike dewal ko wonɗa e wadde kon a ɗoyta e jooni ko ɗon ɗo woni ko haani kon laɓɓinen ɓerɗe men ɗen pos wota en sikku noon no jeeya e gañanendi si tawi an e goɗɗo ɗon kafi haqqe o mooɓi haqqe on fof o jogike o inni ɗum ɗo ko ɓero an min tun ɗon ko ngayngu na gañanendi farɓul no serti hakkunde ngayngu e gañanendi ngayngu wiyete kon al adawa wal bugdu hiɗa aña mo ɓurɗa hiɗa aña mo ɓurɗa few tawa o welatama neɗɗo taafu mo gaynata hay fof hokka hay hunde kon tawa welatama ka wonki tawaɗa añimo ɗon na sabu jawdi makko no serti ko ɗum waɗi ngayngu e gañanendi na gooto idan si tawi ko kafa kon goɗɗo halori o wi ko ɓero an min tun
ɗon a añaymo e si goɗɗo tooñima o ƴettingel ma o piyima ma o yennima ma o piyanima ma o yennanima ma o tooñima kala noone o tooñe min tabi'ati l insan annahu yagdab wa yu'aadi e neɗɗo no Allah aawiri e makko noon wonde o añay o mono o seytina o tikka si tawi sabuuji ɗum ɗin ɗi ari ɗum ɗo wiyetake ko hasad ɗum ɗo wona hasad neɗɗo on yuwaali wa yu'aadi neɗɗo wonde ayi tawa goɗɗo no wele tun o no welanmi tawa o nafama neɗɗo kadi wonde o añay ko haɗa ɗo kon e nder yewtere men nden ko a yiwgol nema moƴƴere nde Allah moƴƴi e goɗɗo tawa ɗum hawranama a heɓi tan a heɓi nambara kala emen jogiiɗo o nden nawnare yo yilto hino comprimé je ɗen wotere bimbi wotere kiikiiɗe bimbi on anndu piiji ɗin fof Allah sendino ɗi ado neɗɗo on jibinede ka o woni ka teege yumma makko ɗon Allah emminino malaikaji ɗon yo windu ko jelu o heɓata e mbuuɗi ko honno o wuurirta ko heɓata kon fof ko heɓatama kon fof ɗum windama nelaɗo maki karambawol windiragol ngol ƴawnama ko winda kon yoori montatake hande kadi ɗon goo comprimére bimbi nden ni nde kiikiiɗe nden andu Allah o tooñata few andu ko o waɗi kon fof hara hikma no woodi wona e itibat Allah waɗortamo mo eɓɓi himo huuli imo pijiɗin fof imo eɓɓani kum be ko ɗum ɗo ko o waɗi kon ko ɗum ɓuri moƴƴude andu si a heɓali ko angal ngal Allah tawi ɓuri moƴƴandema jaɓu weltora anda aduna ɗo moƴƴereji wondi ɗo ɗi ɓay ko ɓuri hewde kon ko ɗum wona añirede fi mum Allah no jonna ɗum mo yiɗe mo yiɗa giɗo makko e gaño makko ko waɗi ɗum nahaji makko few diina kan noon selluka kan diina jaɓaka kan aljanna on ɗum o jonni o yiɓɓe makko ɓe fes ƴettore ɗo ko nde comprimére bimbi ndeya kiikiiɗe a ɓuttini anda ko Allah ɗalma kon ko ɗum ɓurma moƴƴande no gasa sa heeɓino ɗum moƴƴantanoma ka adnama e ka lahara ma en torki Allah yo Allah okkor en ɓerɗe laaɓuɗe yo Allah ittan en kala ko wiyete konnaago e haasidako e gañanede e dendanagal ñabbeli wonoji ka ɓerɗe ɗin e wonoji ka ɓandu ɗin e wonoji ka haqqille e wonoji ka finde e wonoji ka diina yo Allah ittan en ɗum laɓɓina en poy Allah waɗu giggol e yurmede wonande julɓe ɓen e yiɗalngol ɓe moƴƴereji ɗin yo Allah hebbi ɗum ka ɓerɗe meɗen yo Allah yondin en beru ko heɓuɗen kon yo Allah okkor en faaleji min dagiɗi ɗi falɗen en heɓali ɗin yo Allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم طهر قلوبنا من الحسد ومن النفاق ومن الشقاق ومن كل أمراض القلوب اللهم املأ قلوبنا حبا للذين آمنوا اللهم املأ قلوبنا حبا للمؤمنين وبغضا للكافرين اللهم اجعلنا إليك منيبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم أطفي هذه النيران التي تتلهب في بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم وحد صفوفهم اللهم قو شوكتهم اللهم قو شوكتهم اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساءهم واهد علماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف وأسدوا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aray ɓe maaki haray ɓe newnani en e nder 10 minutes haray landagol e jaabo en e nder 10 minutes sallah joni haray noon min woɓɓe no nurno lan ila e mi adora ɗo aray landal miɗo nulano neeɓi seeɗa mi nodduno hay ka téléphone kono ronkunen famodirde ko aray ɓe landi musidɗo maɓɓe ƴetti sonnajo ɓe wondi ɓe jiidodi e nder ɗum ɓe haaɓi o wi o watti sonnajo makko on yumma makko ɓe woni ɗon ha o ruttimo e nder ɗum ɓe wondi ha o jibinanmo kadi boobo haray noon islam on ko honɗo wi fi ɗum ɓeygur nde fof no andi o wino o watti ɓeygu makko yumma makko ɓe wontidi ɗon kadi ha ɓe jiidoni ɓiɗɗo on boobo ɗon haray kon islam ñaawi fi makko honɗum kadi o haani wadde e on programme ɗon ɓe ɓay o lanni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin haray e gelike landal ngal kal islam mo wi watti sonnajo muɗum yumma mum ɗon ɗon kal taho kontaka cergal kono noon haray o waɗi barage molnaɗo hakkude makko e sonnajo ɓe yiidata e daɗɗudi ha tuma o waɗi kaffara on kaffara on ka sortu mujadala no laaɓi poy ko yonti rinɗi yette sojo simo mari si tawi no yette soɓe fof inni joni kamɓe kadi ɓe woni rinɓe ala haray ko honɗum o watta ko horugol lebbi ɗiɗi jokkidira konngol gotol defa aden horugol lebbi ɗiɗi jokkidiraɗe balɗe 60 ɗum ko tana ko angal wawgol ɗengal mumgal ko ɗum defata on tigi ɗum si tawi ko nayejo mo wawata horugol suumaye saabu nayo mum hay suumaye o wawata horude ma ko nawnuɗo mo tanginaka dikkay few nden nawnare ɗon ko ɓen ɗon Allah jarribori wowlugol ɗum ɓeygu mum wiya watti ɓeygu mum yumma mum ɓeɗo ɗiɗo koyoɓe ñammi miskimɓe 60 imma soƴƴingol ɓe ma hirtingol ɓe ma jona mo be kilo ɓay noon ko ɗum ɗo ɓuuri welde fi yimɓe ɓe joni hay so on tino wawi horude o dogay tumo ñammina ɓay horugol ngol ɗon balɗe 60 na yon tigui sonnajo yiidu ɗum aray yette sojo on aray o habbike ko juuti siko ñammingol ngo ñande woto tawa ñamminde janggo aray hi e faamo on tigui on wonde tongue toon tama kono marsali aray hara on tiɗayni hoore makko joni noon oɗo jarriboraɗo wigol ɗum ɗon o yiltiti o watti kadi sonnajo on sonnajo makko ɓawo hari o wartimo yumma makko o tawi ɗum marsata o gasta wonde yumma joni yo artu wonta kadi ɓeygu ha bobo heeɓi ke ɗum on bobo ɗon ko ɓi halal ɓi dugula ko ɓi halal wiyata ko fattujo o askintinte makko kono mo jogui bakkatu molanaɗo si ɓeygu makko kadi no anduno ɗum newni iɓe sendi bakkatu mo ɓe no jogui 100%. ha joni kadi ko fawinoma kono no fawimo ɗon ko fawinoma kon fawtakimo de ha joni horugol lebbi ɗi jokkidira no jokkimo so maayi e hoore ɗum no si Allah yafakimo o lettiroyaymo on none ɗon ma nonmo faala o kono noon ko handuɗo e lette Allah noon ko muññotol haray fiiɓe yiidi o wottini woɗa on kono aray sanction on ha joni iwali no waɗɗimo yo hooru lebbi ɗiɗo jokkidira o tuuɓa o toro Allah yaafuye ko yiide e sonnajo on kon ado o wadde kaffara o wa billahi tawfiq den naam aleykum salam noone honno ɓe sirkirta talki e piwi
ɗo landi o mo yahi e nokkure tawi almami ɓe julnoɓe ɓen e nden nokkuɗo ko nden tun non woodi kono julnoɓe ɗon ɓen ɓe waɗay e golle yette e ɓeya ɓen ɓe yahay ndaaro ɓe lotto nasi ɓe haɓɓay teɓen e bakan e piɓi yalli haray no sella julugol ɓaawo ɓen si tawi heɓaki hay nokku tawi yonti si juulade ɓaawo ɓen ɗon heɓata juma yo juula on ɗon shirku no wawi waɗede tasnif ko shirku tosoko si tawi on ɗon haɓɓuɗo bakan wongol ma teɓen wongol ma piɓol ngol ma looti nasikin himo fiɗi wonde ko Allah watta kono ɗum ɗo ko toror ɗum Allah ɓay buy e maɓɓe ko ɗum ɓe fiwi ko wonde ɓiɗɗo waɗe ɓe toranomi Allah ma ɓe waɗanami ɗum ɗo fi yo Allah waɗana hunde kaari ɓenta yo fi yo talkurnu yo waɗana hunde kaari ma yo teɓe ngo waɗana hunde kaari fi yo Allah waɗana hunde kaari ɗum no harmi taban no harmi na wiyetake ɗum ɗo na shirku ko shirku kono koye shirku to soko on si tawi on tino fiɓi onde ko Allah watta simo fiɓi onde ko ɗum ɗon tigi tigi woni ko watta ko shirku mawɗo haray on no jultake ɓawa muɗum few si tawi no neɗɗo no wawi heɓoyde nokkugo ka o juula hara na almami waɗowo talki ma teɓenji ma bakanji ma lootagol nas ma waɗagol piɓi ma yawgol ndaaro ko yo dogu ha o yaha o juuloya toon saabu na ɗiɗo fopp ko harmuɗi wona min harminide min mi harminta mi daguinta ko Allah subahanahu wa taala yamiri naɗo salah sallam yo yettige meɗen wonde haray no harmi nam aleykum salam ara ko qur'an ɓeɗo landi o so tawi a jogui bindi alqur'ana buy hunjeteɗi hunja gongol no hato ñi rewt ko ɗe mullayi buy jemma immike noon joni a reftike kono a ɗannani ɗi a accugol ɗon hara ɗi ɗatali immoɗa juula e accugol ɗon juulugol ngol continue a reftagol ngol ko honɗum ɓuuri moƴƴude ko a accugol juulugol ngol ɗon continue a reftagol ngol ko ɗum waɗi ñande goo goto e sahabaɓe imo jangina noddina talibajo goo fokkiti yawgol naafa oyni jooɗo konko fokkitanɗa ɗon waɗugol ɓuura ko wonɗa e wadde ɗo ko mana immagol juulangol ɓuura janngugol ngol joni alqur'ana on ko on ti woni janngude ɗon kon ɓural no e muɗum kono no wawi hawtugol hakkude majji immoɗa juula reftora noon ɗon ɗi ɗannuɗa ɗin sabuna a reftorgol juulugol ma julnugol no tabintinna e haqqille ɓuuri ko reftoɗa an tu joni a heeɓi baraji juulugol ngol a heeɓi baraji janngol alqur'ana ngol e reftagol ngol ko ɗon noon ɓuuri moƴƴude wa billahi tawfiq fana taw si heewali nanali ɓe noddina ɓawo to hari bande yaga hakkude makko mi wowi noon hakkude ƴettidir kono joni moodi makko hino gonɗo mum no timmi ha o ɓatto o ɓattimo o heɓa tan ɗo fewi ɓe ƴettike noon ɓe innimo yaw moccagol e fof ɓe yaɗi moccike kono tigi tigi ha hande ɓe ɗum fof ɓe solution jon noon ha sonnajo no wiide ñande o ñande mo fesude won ɓawgol tan wondema yo ɓeygol ne wañoɓe seeɗa joni gonɗum woni ko ɓuri moƴƴe tabintingol jara ɓeɗo ko landi o ko sonnajo e moodi mum ɓe wondi duuɓi e nden ɗi duuɓi ɗon fof ko gasta feƴƴude hakkude aadege sonnajo mum kono no feƴƴude ɓe yiidude mbaldi normal kono e ko sakkitiɗo ko gorko on goɗɗum hewtike ɗum gorgu makko ngun no wuuri no selli ha o fokkitana sonnajo o fokkitay tun faɗɗe ma maaya ma ɗaata tawa o gaynata e hunde duncata e hunde ɓe yahi noon ɓe moccoyke no gasara ɓe yaari kadi ka labtani kono marsali joni noon sonnajo on
dogi ɓaawo siɓɓe ɓaawo gorkonge siɓɓe mum ɓen jooni yo accutumo ndaara so heɓoya goɗɗo goo gaynanoomo kono yaani ko feeñi kon ka landal wonde haray gorko on accitaali taw haray ko honno l'islam o inni si tawi sifa ɗum ɗum waɗi ɗum wiyete itiradu ka fiqihu on taway toon bab al mu'taridu aw mu'taradu yani komo hewtiti angal cellal ka ngoraago no waawi hara ko ɓuuri no waawi hara ko mbile no waawi hara ko cheytaneji ɗin fof no waawi wadde tawa gorko on hannde kadi o gaynanta sonnajo hay hunde ka fiqihu ɓe inni si ɗum heɓi gorko sonnajo on wiyete yo muññano mo hitande yo ñawdo yo yaw ka médecine o ndaara taw pen on taw ɗum yo yaw ka médecine o ndaara ɓen ɗon kutukutunni ke ɓe ronki few o yaw ka moccoɓe ɓen taw yaw noon karma ko ɓe etesoɓe ɓen dey yo yaw ka ɓe keɓe ɓe ɗaɗi e ka mocciroɓe alqur'ana e sunna so ɗum noon kadi ronki few ɓay na obligatoire ɓe nawnare ɓene ndikka ayene ko ɗum defata en hawagol shirku hay mi waɗi ɗum ɗo ndikkadi mi waɗi ɗum ɗo ndikkadi i ko ɓe ndikka na ɓe ndikka nawnajo goo allah no hoddire ndikkata few sa wi ɓeeɗa ndikka a naata e hoorema erreur si tawi woni marsali few ko hitande ka fiɓu ko ɗum ɓeyni hitande sonnajo o muño hitande nden timmi marsi alhamdoulillahi rabbil alamina eɓe wontu ko ɓe wonno marsali ha joni no ɗani ka ɗano ɗon huɓɓali ko yo accutu ɓe mana sonnajo on ɗon pi kala ɓenno ko ɓe inni ko hitande ka fiɓuhu kono naabe hitande ko fanni sonnajo on wawi muññade e ɓaawo gorko si yeehi ha o tawi joni woni muñcitagol ngol koye gorko on accutu few taw defmo ɗon o yawgol o ɗanninoya ka huɓɓi kon e nokku goo haranaka dagol ɗon noon ɓurɓe ɗurde ɓen worɓe ɓen e teltini musidal men ngal 99,9% on tigui jaɓata accude few wayna min ɓay mi piya mi yenna min kay ɓay mi nawni i ɓay a nawni a gaynata tawa ɗo ñiiri ɓaɗa ñawdu accude nam o ɗo mo mari sonnajo goɗɗo goo sikko on ɗon kan o yehi hara no marsa 5 kono ɗa kan halas ko ɗum mana ko imma ko mbile ma ko cheytaneji ɗi si accitali hitande yo accuti sonnajo on few nam na ko sendi mawɓe ɓaawo wonde e jaman ɓaawo e jooni hay ɓaawɗo kala fottuɗo deftere maa ɗuwa o tuggay on ko ɓiɗɗon ko janngata joni noon ɗum ala ɗon woni différence joni ɓe joni ɗum ɗon ala janngayɗo qur'an o siko deftere siko alluwal o tuggay on ɓe binnon kala mono janngata ha gay joni noon ɗum ɗon ala ɗon woni différence ɓeeɗo landi ko tawdana ko jilɓi ha kono ɓay jilɓiɓe wo joni mawɓe ɓawoɗo e enen joni ko honɗum sendi en mawɓe ɓawoɗo so tawi ɓe janngude ɗum woni koka deftere woni koka alluwal ɓe tugga e honndu ɓe jokkintinna karfeje ɗen no ɓe woni e janngirde noon alam nashrah laka sadraka wa wadana anka wisraka ɓe tugga honndu ɓe jokkintinna e ko ɓe woni e janngude kon woni kaka deftere woni kaka alluwal o wi jooni yimɓe fontetu aoudu billahi min alcheitani rajim bisimillahi rahmani rahim alif lam mim dhalika alkitabe la rayba fi tuggata honɗo on ɗum sendi hay fus tuggugol honɗu e angal tuggugol honɗu fotatere si tawi an a tawi ko sa tuggi honɗu ɗum ko ɗon ɓurata famude hara jilodiranalima an janngoyali harfere nandunde wonde ley e nde wonde ɓawi wonde tawi karfeje tawa kalimaji ɗin ko ɗi gootu ngol ano ley o anndo e jaza no ɗa jaza sa tawi an ko sa tuggi honɗum ko ɗon famata ala faljali tuggo honno ko aala fiwagol tahdid happugol ka andingol ka fewnu ka wonɗa noon tigui kono na obligatoire no fotatere hunde mise ala ɗumɗa e hoore ɗumɗa landa sakkitingal ngal inchallah miɗo juulde e ɓaawo imamuji o subaka ala mo yiɗi waɗugol kunutu subaya woni adama ko kanko waɗatima kunutu suba tawa no mi jentino jande nden mi janngano fatiha so fuɗɗi kunutu suba honɗum mi watta mi jangga e fatiha ka mi waɗa e kunutu suba mi jokkam
ɓeɗo ko landi fi ko juulugol ɓaawo almami waɗowo ɓunutu ka subaka ɗe gandi enen e madhaba imam malik on en fof koye ɗum wonde mawɓe meɗen no jogiti ɗum ha satti kamɓe ɓunutu on koko yiiɗa koye yiiɗari ɗin shafayankoɓe inni ɓunutu koye sunna mana ko shafayankoɓe ɓuuri tiiɗinde fi ɓunutu ka subaka edi malikiyankoɓe ka malikiyankoɓe sa acci waggol ɓunutu a sujjanta kono shafayankoɓe kamɓe a sujjanan wala kolli ɓunutu subaka o nelaɗo wanno duumi e muɗum ha nde wotere acciti few hadis anas wiiɗo on ma zala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqunutu hatta laqiya rabbahu aw laqiya allaha hadis o gayru sahih anas wi wo nelaɗo wi'ama wo anas wi'i wonde nelaɗo serali no waɗa ɓunutu ka subaka ha o faati hadis o na selluɗo fewnani ibnul qayim al jawziya o wi'i sen farli wonde himo selli sen farli haray ɓunutu fandar ɗon on ko deƴƴitugol seeɗa hakkude gaynugol janngol ngol e waggol ruku on kono na waggol du'a few ko sakkitori kon kanko ne laaɗo ɓunutu o waɗi wo si tawi o huɗayi woɓɓe ma o du'anta woɓɓe si musiba jano yani ma o julɓe ɓen ɓe faalama hunde mawde mo waɗa ɓunutu e waktuji ɗin fof o du'o ɓunutu on o waɗi ɓunutu ado ruku o waɗi ɓunutu ɓaawo ruku ko ɓaawo ruku on o ɓuri ɗuɗude wadde o janga o feññina ɓe wiya amina joni noon oɗo almami wonɗo e wadde ɗum bonnata julde kono noon ko ɓuri hanude kono nelaɗo so o waɗi hunde o accitinde an kadi ko ya accitude ko o sakkiti wadde kon si luuto nde ko attino wadde ko sakkiti wadde kon ko ɗum ɗon woni haray ɗum ɗon montiɗuma sunna on naya duumo e waggol ɓunutu ka subaka few si on tigi noon no wadde haɗata juule e ɓaawa makko bonnata julde nden si tawi ɓaawo jon hari o janngali fatiha mo wawi janngol fatiha fewndo ka ɓeya watta ɓunutu ɗon na ella yo janngo fatiha par ce que heɗa ko ɓunutu on ma ammingo ka ɓunutu na onde makko sunna na onde man waɗɗi haray o janngol fatiha on ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wa billahi tawfique bas oɗa goɗɗo townoɗo bil quwa lanni anda woɓɓe wi ɓe waɗa ɓe nasi hara ko qur'ana taw si hara ko qur'ana tu o andi yette soɓɓe mbeynayi ko qur'ana ɓenen ko alqur'an on ɓe windata hara hara alqur'an no nder ton kono goɗɗum kadi no nder ton ɓe winda alqur'an ha ɓe gayna ɓe winda man alam nashra ɓe waɗa laabi wona capantati ɓe addoya toon inde ɓeyna haygalal hil laabi tati ma hashla shil tabanu ka dammugal barhutu no woodi haygalal hil hashla shil e hashin shishin ɗen no woodi toon joni noon ɗum ɗon haray wiyata ko qur'ana amma siko qur'an laaɓuɗo poy hara jillaka hay hunde junnitaka weñaka fes no windo noon ka kamil ko noon ti windiri o looti ndiyan laaɓuɗa sella lootagol ɗum ulama u salaf wal khalaf ɓe yeddodiri no woodi wiɓe dagaki ko waɗi nelaɗo waɗani sahabaɓe waɗani woɓɓe indi allah ala ko inde allah ko alqur'ana ko haala allah wona ko taga ɓe wi no dagi ittaɓe yo e taabiɓe ɗo no jamaɓe alhasan albasri mi anda siko ibrahima nakhayi est ce que hombo mi yekkitiɗimmo hiɓe windayno qul huwa llahu e falaki e nas waɗa e kaydi ñobba haɓɓa ka daaɗe payi koye maɓɓe fiita gite bonɗe ɗen waɗu batte e maɓɓe ɓeeɗo mi yaali sahaba ɓen fillaɗo e mum kono ɓeeɗo fillama e mum mo waɗi ɗum hara ko qur'ana on pet o jillaali wiyatake o waɗi shirk kono noon o waɗi hunde nde tawata ko nden ɓuri jasude ko ɓurnode moƴƴude kon ko o moccitirgol qur'ana on ma o moccirgol qur'ana on ma moccitora qur'ana on ma goɗɗo moccirama al qur'ana ko ɗum ɗo ɓurno moƴƴude kono noon ɗo wiyatake o waɗi shirku de si tawi goɗɗum ngo jillaali toon ɓuri moƴƴude kon ko ɗum ɗa ko wiɗen kon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin Alaji Bakar Ndiaye Alaji Yakuba Diallo min salmitike Cheikh Aboubacar Ndiane ɓe ala ɗo yimɓe seeri ɗaɓɓugol lekki yo Allah hokkono ɓe lekki salude to lande so tawi ga toon landato yala inchallah no woodi Allah
Micro. Ara ida so inshallah dasni no continue ferando yawde no inshallah ida mo samedi no wala mo dimanche kare wala ni jokka inshallah sina ko goyata